Alright. Got it. Excuse me, pardon me. Ada? Udah tahu? Hey, jawab apa? Apa lebih senang nonton YouTube daripada TV? Lebih banyak tontonannya? Ada nonton TV apa? Dado lagi HP? Mancing apa dia? Tidak. Ngapa dulu jawab? Mancing apa dia? Nah, kate kan? Ngapa? Kita nonton. HP dak kate kan jadi nonton TV baru kan? Iya, kate YouTube. Hah?